Kubelai pik pelok pojol baro baju kersannya kena channel ke congah kangen pe pidon ke met ke bekoi ke bekhia di perlok baro mentak video ini keren sepang usti jyrwa halor ke jengken tho jang ki bereu ba usti jyrwa udei udakhan omdei ukasi tang namar ba ukren daga keten hindi halor jong ka stage jong ke India version season 4 baki ong ba usti jyrwa udei udakhan tang namar ba usti jyrwa unang bhaban kren hindi ki ong ye usti jyrwa ba udei udakhan di perlok baro mentak video ngintip kumno ba usti jyrwa unang bhaban kren hindi te perlok baro mentangan pen yak video jong image jong usti jyrwa aga we ki interview ba ye thu kumno ba usti jyrwa unang ban kren hindi ba license muli training siya po siya Guwahati usak sa Guwahati license muli training siya for lockdown udon city ke udon batu ba training step siya Guwahati de inavin deuri di perlok baro kumba pio hakanik video pa unang interview ukali ya image jong Steve Jyrwa kumno ba Steve Jyrwa unang bhaban kren hindi image jong Steve Jyrwa ele thu ba Steve Jyrwa ule training shot license name Guwahati do chwa lockdown hado kapor lockdown udang don chate Guwahati di perlok de na kane ga daw ba Steve ule training shot Guwahati do license name kanthi ta ga daw ba unang bhaban kren hindi te halor ko tupat ba ong gibreu ba balai Steve Jyrwa kren dak ten khasi halor jong ka stage IBD ngani thu ipi kani ka show kamde re ko badon hapo mikalia pingi hab ban kren dak ten kasi kani ka show ka don chapo dakhar ni hab ban kren dak ten dakhari khnang ba kiwe rup kim sngo thu dang kren dak ten kasi don bas sngo thu kamde re tang ba unang ban kren dakhar ba udei dakhar Steve Jyrwa udei khasi hi